ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Uwi ubru benakashnong klo Riboy district kat baudang temu benik Khwan syakathan Umñiuh Khwan kebadan hajan UCC ulangam Jyllop baklat no tang Hadien mula dat ben pelat yalau jong Khun. Uni ubru baklat no latip kuteng umba maham sing sten lai pras nem karta bagani gajing jak lajah nen gesngi ublei ka nyotri uyayong arajar pusau. Ya kemet uni orang ba layok bensei nak mentaka step ke pratri uyayong arajar pusau. Kat kum gajing tip laong bagi dan perangut berok bertemu benlik Khwai kat kum gajing tip layok lom layat ho bakowe keling basyong samut kibreu kelalat bak kini keling basyong uni ubreu belaklat kadang don hapedeng bak namar gajing jor pelat kale air kini keling bagi syong kelangam no. Hakini gajing ja kat kum gajing thu kibreu nak katekathan kilaong ba uni urang ba Hadien melangam keling haum de silang kti ura ye Khun jojrong kaslaum bad Hadien mulala ben pelat ye Khun ulangam Jyllop no yalade. Lalak bensei no ia kena kemet uni orang ba kadi Hadien ke jing don lang juga kinhun STRF lam akibat ba jong kasnong. Nang so wan kai ni ngalek hiang tang so yang la tang pelik jemur ra. Tang luwi nomor sen ya. Sis pang aja seneng no. Tah la erap kan tang sumber keberti so merek seneng. Kan apa sih ke je? Tu saya arlai bijing tu he. Tak kena yok sei mana. Yok sei mana. Mana ba yok sei mana pun. Sei pesan ni. Tak ini sak seno ni. Ni sak kelau. 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 Teng. Tak tip dah. Teman dan kanut kiba yo tempat wei na. Arung kila dan pas siang. Desa ini siang keras ni siang malam kalap lain nak lagi. Saya mentah mentai. Terus lihat tang Khun hai dibahaya pakai lah dan per. Tengah lihat tang Khun ini baca ngap Khun. Tai ini pelat Khun. Hadien pedih arwah. Pyllait pelat. Nah, keluar dah. Keluar betul dong ba.